Tu smo sa dobitnicima glavne nagrade Somo Native. To je ekipa koja stoji iza projekta Pametna kuća, Pametni mladi glasač, koja je pokušala mlade potaknuti da razmišljaju o izborima za Europski parlament, o tome koliko su uspjeli, pa to ćemo najbolje od njih saznati. Jeste uspjeli ili ne? Kako je to išlo? Tak. Moramo priznati da izlaznost generalno, kao što je bilo po svim medijima, nije bila nešto sad zavidna, ali ono što je bilo primjetno je veći broj mladih glasača, odnosno mlade ekipe koja je prvi put izašla na glasanje, a to je bio naš target, tako da po našim mjerilima mi smo u svom naumu uspjeli. Plus moramo reći da ono što smo mi primijetili je da su mladi jako bili zainteresirani za kontent koji smo mi producirali i oni su i čitali i gledali i raspravljali i komentirali i slali nam poruke, tako da nama je na kraju dana to bila najvažnija metrika, da njih politika ipak zanima ne samo nacionalna, nego i ona na europskoj razini. Da. Zapravo, osim tog medijskog sadržaja, vi ste zapravo organizirali s mladim ljudima i panele, rasprave, debate. Koje su bile neke najčešće teme? Što je mlade najviše zanimalo po pitanju tih rasprava? Pa mislim da treba naglasiti da smo mi te debate i panele održavali ne u Zagrebu, nego smo bili u Osijeku, Splitu, Puli, Dubrovniku i Karlovcu. I probali smo zapravo EU teme spustiti na razinu koja se zaista tiče mladih, a to znači stanovanje, to znači mobilnost, to znači Erasmus, to znači zapošljavanje i onda su ih naravno takve teme najviše i privukle. Je li imate neku zanimljivu anegdotu koju možete podijeliti sa debate, rasprave, sa svih tih putovanja? To je dosta velik projekt. Pa mislim da nam je najzanimljiviji događaj koji smo organizirali bio zapravo u Zagrebu, jer smo prvi put se upustili u organiziranje pub kviza koji je bio na temu Europske unije, pa onda i europskih izbora i bilo je koliko? Stotinu otprilike mladih ljudi. To je vodila Morana Zibar. Jako kompetitivno je bilo. To je istina. Bilo je nagrada i smiješnih timskih imena koje bolje da ne ponavljamo u mikrofon. Da ne bismo morali cenzurirati. Dobro, sada nam slijede novi krug izbora, mislim ne novi krug europskih izbora, ali novi izbori, prvo predsjednički izbori, pa onda lokalni izbori. Imate li kakvih planova da potaknuti mlade da u većem broju sudjeluju na tim izborima? Mi uvijek pišemo o tim temama, ovo nam je, i da nismo imali ovaj projekt mi bismo o tome svakako pisali, tako da ćemo to nastaviti raditi dalje, a činimo to na način da ističemo one teme koje su mladima najbitnije. I za kraj par riječi o osvajanju glavne nagrade Samoborca. Vi ste relativno mlad tim, sa jako dobrim i originalnim projektom. Kakav je osjećaj dobiti takvu nagradu? Kad smo pročitali da smo u užem izboru, nas dvije smo vrištale i skakale po uredu i ljudi su mislili da je potres. I otprilike je tako bilo sad kad su nas prozvali da smo dobili glavnu nagradu i to nam znači nevjerojatno puno jer jako smo mladi, relativno nas je malo u usporedbi s konkurencijom i onda nam priznanje klijenta i struke zapravo u kojoj radimo jako puno znači. Evo. Hvala vam puno, čestitam još jednom na nagradi i sretno dalje.